ka jeno ka nako ena ke tlo kopa re ke re bue le wena. Ke ile ka utlwa ntho nngwe mmakatsang matsatsing a fetileng. Molaola sephetephete thuntse motho wa hae le yena a nka bophelo ba hae. Ke ile ka utlwa ntho e jwalo e etsaetseng ka kwana ha o ya ka Bolimpo. Momamedi ke kopa ka jeno re ke re bue le wena. Ke kopa ka jeno re ke re bue le wena. Me ntho re tla e bua ke ke kopa o kompolele ntho e le qabanyang le motho yo o utlwanang le yena. Ke kopa o ntshe taba ya hore ka jeno le yena ke a o kopa re tla kena ho yona nako e tlang. O ko ntshe taba ya hore ntate we o a ratana o tsama kore le unkhathatsa ka banana kapa unkhathatsa ka motho a ko intshe ntho a ko ntwetse fela re ke re ntshe ntho ya marato ya o ratana re ntshe ntho ya hore o khathatsa ka basadi o ko ntshe ntho ya hore o e be ka thuyano o intshe ka o kopa ka jeno re tla yetsetsa letsatsi a ko bue le nna ke ntho e le qabanyang fela le fumane le se le qabane le sa utlwane ke eng ho etswa ke kore o kompe ntle le yena yona ke qetang o bua ka yona a ko e be ka thoko re tla e bua nakong e tlang a ko bue e nngwe fela e etsang hore bophelo ba lona pozing eo mo leng teng le ske la tholana ho etsahala ba ntate Motaung wa pele ya ba o sangolla o bua le nna o seng ha letsatsi lena la ka jeno ke na le kgatello ya maikutlo ke kene dikamanong tsa marato le motho ya tswang lenyalong. Ntate Thuso motho ena o tsama a ikwatela fela ntle le lebaka o tsama a kwata fela ntle le lebaka ke utlwana le motho ya tswang lenyalong ka tlung ha ke sa bua ke fumana kgatello ya maikutlo ha hona khotso motho ena wa ka o a ikwatela fela o na le di-moods tse ntenang di-moods tsa hae di ya ntina o ngotse jwalo mona ka mo ngotseng ka teng mona ho WhatsApp ko balla WhatsApp ke ka o ke batla re ke re bue dintho fela tse o fumanang hore di ya hulana ka tsona ka tlung ka mona le ya qabana ntle ho yena ke qetang ho bua ka yona ya o rata kae kwana ntle ho yona e nngwe fela ka e etsang hore le ske la tholana ntate Maine o tlo tlameha ho bula bebele mora Maine o tla tlameha ho bula bebele o re motho ena maikutlo a hae ke a mang a mmakatsang o re hona jwale nna ke phela tlasa kgatello ya maikutlo e re ke nke momamedi mong hape ke tla kutlo re na yena o reng ho seng ha letsatsi lena ntate lapeng la ka re phela bophelo bo bong re qabangwa ke ntja re na le ntja lapeng re na le ntja momamedi ke kopa o tlo o mamele taba ke re qabana ka baka la ntja ha batle o iphehela ha batle o ifepa empa o re o rata ntja empa o re wa irata ha ke qeta o pheya fela o fepa ntjanyana yena ya hae ha qetile batle dijo ho nna ke kgathetse re qabangwa ke ntja lapeng leo ke phelang ho lona motho a ka re o rata dintja o botswa ha phehele ntja ena ha e hlokomele ha nna ke qeta o pheya o fepa ntja ena ya hae ha qetile a batlo mpatla dijo ntate Motaung metsotso e 25 hantle fela ho leba horeng ya 10 o mametse lenaneo la Makgulong A Matala motle mona re a leka modimo re a kopa ntate re a rapela wena le hodimong hore malapa re a kopanye mme e se ka bohlale ba rona Jehova o tlo re fe bohlale bo kileng wa bofa morena Salomone ntate Motaung
nna motho wa ka o nkwatela ha ke kopa tšhelete ya di-cosmetics le ha ke kopa tšhelete ya o ya saloning o kwata gore a thothomele ha ke kopa tšhelete ya di-cosmetics le ha o ya salonong. Ntate nna ke phela bophelo bo bong. Rona le motho wa ka re qabangwa ke di-miss call. Motho wa ka o batla hore ha ntetsetsa a nthole ka yona nako yeno. Ha ana taba le hore network ya sokodisa kapa ha e sokodisi, re lwana ntwa e jwang. Ntate re lwana ntwa e jwang ka tlung, re lwana fela ka di-miss call e be ntwa yena ye tshosang. Ke itse wena motle re ke re bue ka dintho tse etsang hore dikgohlano di be teng mo phelang. Hey ntate wa ka o le shano ha wa ka o le shano ntate o etsa ditshepiso tse wa sa di kgoneng. Motho motle le wena ntate o tlo ngolle le wena mme mona ha ke kgethe ha ke mona ha ke kgethe ho ngola ntate ho ngola mme ke kopa le ke le ngola hore na ka tlung le qabangwa ke eng. Ntate nna ha ka tlung wa haka motho wa ka mfumadi o ratana le social media hai Facebook ai khona ke a hlompha ntate mtau he ke a hlompha Facebook moleko wa ntho nna mosadi yaka o ratana le Facebook man hai hana nako yaka net le rato la le Facebook. Mamedi a ratehang o mametse lenaneo la Makgulong A Matala sonta bekeng lenaneo le sa a tshwaneng le mananeo a mang, lenaneo le sa tshwaneng le mananeo mamela ditshebeletso kaofela. Lenaneo lena ke naneo le special hobane o mo mamedi a special e motle o mo mamedi a ikgethang ka ro lenaneo lena metsotso ke ena ke mashome a mabedi hantle fela ho leba horeng ya leshome e re hana ko yeme tjena ke nke borrakgwebo. Lesedi FM ke molelwa Oh motle henaneo la Makgulong A Matala le a phela. Ai e mong o re rona ka lapeng re qabangwa ke makunutu ntate wa ka ye motho wa ka o rata makunutu. E mong a beha mona a re ntate wa ka molekane ke motho a leshano re qabangwa hape le ke tšhelete o bapala madaise hore ho thole lerata. O bapala madaise re qabangwa ke motho yona madaise mane o jonna tšhelete ya madaise yona o na le yona o a bapala hore le rata le thole hana taba le ngwana hae empa madaise ebile wa reka ka mefuta. Ntate thuso motau nna lebitso la ka ke Mpolokeng. Mathata ka khore ke kwatela mosebetsi e ko sebetsang ha ke fihla lapeng ke kwatela molekane ke kwatela ngwana lerato khore hohle ho ya fela ka baka la kgatello ya maikutlo e leng teng ho nna mona ka baka la mosebetsi e ko sebetsang ke motho ya sebetsang ha e beha mona ke sebetsa malapeng tate thuso mahaising di kitchening ke fihla lapeng mane ke le frustrated o ngotse jwalo. Mothemotse ke batla re ke re bue go re nano la Makgulong A Matala mona re ke re batle hore na o etsa la man ke ntwa tsantse kana hole Holy
Ere ko fe Don Maklakena are holy Sedi FM. Khotso ngwaneso. Somebody please just join me and say holy. Oh, please join me, somebody, right now and say holy. Oh. Mutle, ntate Motaunhle, a ke le lwaneng hle ho le Sedi FM. Hore linke Eastern Cape ena kaofela. A ko jwetse ba laudi ba hao mono. Hore ba tla le Sedi a le sonta tjena re a kula. Wow! Rutlwa di-station tse di mona empa le Sedi FM ka ile tsama mo le lefelle ehlenta temtong re lwaneleng re batla o mamela Makgulong a se belief Momamedi o ngotse mona o re ntate we nna ke tsuile hona jwale ke ntate o re mosadi wa ka o beteng nna ke a pheya ntate Thuso o dutse founung mosadi wa ka o founung hona jwale ke a pheha o dutse founung o arabana le batho o etsa ntho tsena o re o batla hore le yena a fihle keng ho batho ba ka ba million jo we Ujo ntate Motaung nna mohlankana wa ka utswa tšhelete ya ka ha ke se spatche ha ke se pese ya ka o a utswa spatche sa ka a utswe tšhelete ai le lwantshwa keng ntate rona le molekane wa ka re lwantshwa ke tšhelete le metswalle ya hae ha batlo sebetsa metswalle ya sebetsa ha sebetsa ho holo ko bua ha holo fela ha batho ho lo matha metswalle nna ntate wa ka re qabangwa ke ragadi nna wa ha ka o dula le ragadi wa mo o wa ba tshaba la tshwere tšhelete boragadi wa ba tletse ntlo ya ka re qabangwa ke yona ntho o tlile le boragadi ya ha rona mona ha tshihle na molekane wa ka ha tswa habo o tla ka ditaba tsa leshano le jwang ha tswa habo fela re a qabana o tla ka ditaba tseo ke sa di tsebeng o iphetotse koranta e re ke tle ke bone ntate Motaung la palaka le sengwa ke Matsale re tla itshwara le yona taba ena re tla itshwara tsatsi le leng ke kaone ke batla utlwa lona ka bolona le qabangwa hantle ke eng ka tlung le be le lwane re tlo itshwara bo Matsale tsatsi le leng ntate Maine o kilang kopa hore re itshware re atla go yona e re tle kutlo rena nthungwe e etsang hore ba qabane ke eng ntate ho bodutu ka tlung yaka ho bodutu khore tlung yaka ke boroko fela tshwantse motho bo motsisinge o bine pina yane o bo mnyakazisa o teng mona pela ka fela ho bodutu umnyakazisa magalele umnyakazise magalele umutsuse ha robetsi molekane wa ka yena o utlwana le bia o ntate o seng ha tswa o dutse mona ka le botlolo la biri le ka a go utlwa ntho tse le ka Momamedi utlwa ntho tse etsang hore malapeng khotso le khutso le botsitso le lerato he Maine phetla bibele Oh, he lifted me up. Ke hlengwe wa mhlaba ho le Sedi FM. Momamedi le wena mohaleng kwano hle ke tlonka ke kopa o tlo bue taba yeo re buang ka yona. E re ke Momamedi kwano mohaleng Momamedi dumela khotso ngwaneso. Ya mme ha kutlwe lona ke mbothata e ba eng thwele qabanyang. Bothata ko wena mme. Bothata ke nna ntate ke tsa lenyalo le ne ke sotleha ka ho lona o tswa lenyalong lo no sotleha ka re ho lona ntate jwale ntate ha wa bua fela o tsosa maqheka a ke mo akgele kwana hobane o nahana hore o tla o etsa seo motho wa neng a o etsa sona hantle ntate Motaung ene ke motho wa bonolo a mamelang empa ha tsala wa botsa fela le ha le nthonyana e nyane fela ntate Motaung ha mama ne ke botsa hore na 1 2 3 se ke mo nkile ka bohaleng ntate
Oh bothata ba hao e ba bona bo ba hore ko bane o tswa lenyalong le leng ntate mme ke sa tshwarwa hantle teng ya ka ba di depression ka kula ntate ya mme wa ka o se kene ka se so sena se santsane se di ka bolad ya ba ha o ntso o na le depression na wa ratana le ntate la bala dula mmo ntate jwale o na ra tabe o tla ilukisa jwang o tla etsa jwang wena mogotsi wa ka e motle ntate ha hona ba holo ka le thoa nna ke sa itikishi nna ke tsana hore ke fole ke go lokela ngwaneno wa motho o fole pele o tseba o lokela ngwaneno wa motho ntate ke kopa o fole hlemme wa ka ke kopa o tlose o lebaletseno mo o tswang teng a ko di lebale hle re tla utlwa ntate maina o reng a ko o di lebale o di be ka thoko o tsebe go tla hlompha ntate no o dulang le yena ditaba di be hantle phephi ngwaneso bathong wa tswa khore le lapeng le o tshwantse ke ba bapalle pina ena e re ke late pina ena a mme wa ka ko mamele pina ena hle e ke le bapallang yona a ko imamele mamela pina ena. Thank you Lord for your blessings on me. Ntate maine ka phamisa moya wa hao ha bohloko ngwana chief ka utla so sa tsebe taba tsa hao mofukeng ntate Motaung ko etsa nna ntate Motaung mofukeng wa o tlile a phamisa pina ena oh yes jwale ka thoko ka mona o bohla ka lutlwa lentswe lena hore le tswa thupello moruti wa ka le kile la phewa kgale hallelujah amen mme le ntse le tsetselela dibataolong ntate Motaung e re ka jeno lena lenaneo la Makgulong moruti mona mo re boetseng re kene ka tlhungha maine jwale re kokota metseletsaneng hallelujah re phopholetsa diprofensi tse robong Afrika Borwa re kene Botswana re kene Lesotho re kene le Mosa o mawatle e tla re ha o ya Lesotho nna ke tla ya Swaziland ke ha o tloha Lesotho e ba o fetela Mozambique nna ke tla tsela ntate Motaung ke nyoloela odimo kwana bo Uganda ntate Motaung ke tla theoela tlasenyana bo Kenya bo Congo ntate Motaung le mo mawatle taba ena e teng ke ya tseba re mametso seng ha ka jono lena China ba re mametso ntate Motaung Russia re mametso Leeds UK re ntate Motaung di bakeng tse ka thoko ba lenaneo lena le etseditswe mo mamedi lenaneo lena ha le a tlasela ntane modimo o le hlomme amen re be se thala le phapusi ya tlhabollo le thukiso jwale ntate Motaung se ngata jeno lena ke utlwile momamedi ha kena oba potso ya hao e ne tutubetse hlakile jalo ka solo hatate hallelujah ore a re ke re bue ka dintho tse tlisang bodutu ka tluntle a re ke re bue ka dintho tse tlisang bosula ka tlung mai wa nka tse dingwe re tsena a ke re di behelle ka thoko tsena re se re di tseba a ke re utlwa hantle ntho e leng sesosa ke amen oba ntate Motaung dinako tse dingwe bonolo hore o sebetsane le maemo a ka godimo empa ntho ne re hloka ntumele ke ya dinenentswe e ne le mothapo kapa yona root cause ore na jwale mathata a tswa kae ntate Motaung momamedi ha ya maipolelong mme le momamedi wa o etela ntate Motaung ya ileng a kena hore yena bothata ke bona ke ba hore mojaro wa lenyalo la pele o nkile a kena le ona lenyalong la bobedi
jwale mahlo a shebang ka ona e ba mahlo a lenyalo la pele dibrele tsa di kentseng ke dibrele tsa lenyalo la pele le hoja dintho lenyalo lena di dutse hantle empa lenyalo la pele le a mohanela paini ya pele ya mohanela Taung taba yena e hlokolosi nna bua gore lenaneo la Makgulong ntho ka etsang ke o dumellana nako ya go fola e ka re a ka ba ile a ipona nako ya gore a fole pele jwale ntatemotao re kena dikamanong e le gore leqeba le ntse le le teng ke ba yena ya re kena le ena dikamanong nako tse ke re ka lakatsa e ka ka etsa ntho ya go pele a neng a etsa jwale re batla mo apesa kobo yeo seng ya bohadi re batla mo apesa supi e kekeng ya motshwanela ntatemotaong nano lena le tibile haholo ha ke tsebe gore na ke nna ya le utlwang empa ke dumela momamedi maleng teng ya le utlwa gore ka nnete go na le dintho tse tlisang bodutu ka tlong ka mona ntho tse tlosang bodutu di teng empa o nepahetse ntatemotaong gore nna le momamedi re be sebete o seng gona amen ha e le wena ya sa tliseng thabo ka tlong o ka bulehe o behe mojaro wa hao tafoleng ntatemotaong taba yeo ya thusa obane ha o tsebe o dula o nepile ka ditshio tsohle go na le mo o tla kgera o kgothometsehe teng jale o tshwanetse o hlae hantle bolele gore mona ke setilwe ke fahlile mmuso ka lehlabate ntatemotaong a re ke re qale mo dintho di qalang teng a re qala mo dintho di qalang teng re bukeng ya kgenese Rebukenya kanisa momamedi wa seba buka ya kanisa na yo kae. Rekhaolo nya bobedi. Amen. Kona mo keremretse tabesa ke manenya mashome a mabedi a nang le metso e mene. Morutu. Re keretse ka lesa mo no verse 24. E morutu. Ka baka lena monna o tla tlohela ntatae le mmae o tla kgomarela mosadi wa hae mme tla ba nama e le nngwe fela. Ntatemotaong a re ke re tshentlo mona ka jeno lena. O dima dikarolwana tse pedi. Mme mona mo ke shebileng teng ke hore o tla kgomarela. O tla kgomarela. Jwale ntatemotaong lentswe lena ho kgomarela. Ho bolela hore ha hona ntho e tlang ho ntlosa. Ke dutse mona ke kgomaretse. Ha hona ntho e tlang ho nsutumetsa. Jwale mohlang kgomarellano e tlohang. Ke mohlang bothata bo bang teng. Ntatemotaong ye mongwe wa baprofesa ba o kileng ka feta matsohong a bona ya mphileng karolwana e re bitsang hermeneutics. O na tlwaetse hore wena o sheba dintho ka leihlo la boraro jwale re sheba ka leihlo la boraro. Amen. Ntatemotaong kgomarellano e bohlokwa. Amen. Hobane kgomarellano e etsa hore mollo wa kopano o dule o ntse o le teng. Hallelujah. Kgomarellano e etsa kutlwisisano e dule e ntse le teng. Kgomarellano ha e bolele o keke ha ba le phapang ya maikutlo. Empa kgomarellano e re ho tla ba le phapusi e re tla shebisana ho yona. Hallelujah. Ntatemotaong a ke tseba ha e ka ba ke lekile ho e bua ka sekgerikere ke tlise Sesothong. Amen. Kgomarellano e bohlokwa ka tsela ena hore ke o etsetsang nako ya hore o bue. Ha ke o arabele pele o qeta ho bua. Hallelujah. Kgomarellano e re ke kene dieteng tsa hao. Jale ke utlwe ntho ya wena o e utlwa. Ke ne ke etse qeto ya hore haeba nna ke ne ke utlwa ntho ena ke ne ke tla lebella hore lehlakore le leng le be jwang. Yeo ke kgomarellano. Ntatemotaong
re tloeletse kgomarelano. Ntate Maine kopa o itshware hanyane fela kana kwena re mabenkeleng e re hanyane fela ke hlahe le mabenkeleng. Lesedi FM ke molelwa jo ke molelwa Ele shume ele shume le metso meraro metsotsoa ka morao horwam ya le shume re ntse re tsama le Ntate Maine nna ntate re qabangwa ke dingaka monna ka o rata go tsama dingaka ya bo tsama wa dingaka be ha khutla a re nna ke ya moloya ebile dingaka di mo jwetsitse le re ngwana e ke mo jere mona a se wa hae monna ka ona le koloi o ntjwetsa hore ke ske ka thetsa koloi ya hae nthwe hape a etsanga ke hore o tla ntjwetsa hore mona ke ha hae o etsa ntho a ratang kana ko a ratang. Ntate Maine e re ko fa sebaka Ntate Motaung kgomarelano e bohlokwa obane ha ba kgomarelano e matla ha rena bothata ba koloi. Yes, kgomarelano ha ba e matla ha o hlokahale ke mathe dingakeng obane karabo e ke batlang e hona mona pelaka. Mamedi mamela hantle o seng ha ka jeno a po kgomarele molekane wa hao ba tsara kgomarelano e jwang Ntate Motaung e hana le ha o kare o a nyahlatsa kgomarelano e a o hopotsa kgomarelano e re wana dula ka Ntate Motaung a phela bukeng ya bobedi ya Samuel. Bukenya bobedi ya Samuel chapter 23 ona le mo ke la ka tsang re ke re tloya teng hantle ke la ka tsa re teke temana ya borobo mo ke anteng ke temana ya leshome ha ntso ya ho yona 2 Samuel chapter 23 verse 9 o ya verse 10 kgomarelano e bohlokwa kgomarelano e etsa kutlwisisano e dule le teng kgomarelano e etsa lerato le ntse le tuka empa o sia sebaka Ntate Motaung dipakeng tsa monna le mosadi o etsa sebaka sa hore diabolosi a iketsetse ratase empa kgomarelano e bohlokwa e hana ha o phela kgomarelano. Samuel buka ya bobedi ya Samuel chapter 23 chapter 23 ke ho yona Ntate Moruti ha ke etsa tjena mo mamedi ha re ya ho yona Ntate Motaung a re qale temaneng ya borobong hore re tsa kgono ba le tshwantsho ke tla qala temaneng ya bo robong Ntate Maine e re ke theole hanyane mona ke tle ho yona ya mohlahlamang ke Eliazare morado dai wa Akoke ke e mong wa dinatla tse tharo tsa pele tse nileng tsaya le Dafita di sa tshabe ba Filista mohla ba phutheileng ka ntwa banna ba Israele ha ba balehetse maralleng kwana. Jale Ntate Motaung verse 9 re bolella ka Eliazare ore Eliazare e ne le ya mong wa mahale ntate empa mohlanto e ne le teng mohlanto thata bo ne bo le teng masole a mangaile a baleja ha ba tobane le ntwa yo ba Filista ba ba kgahlametsang ka yona a sala le monga lwana a sheba verse 10 Ntate Motaung e re ke verse 10 jwalo countaila moruti wa ka yena a ema Ntate Motaung yena ona mo ke lebo kgomarelano e jwalo a ema kgomarelano e batla o yene kgomarelano Ntate Motaung ha o ka hope yes re ha ona mo ya ngwa yema mona kgomarelano e jwalo Ntate Motaung ona mathata le teng ema lenyalo lena se ka ba tsamaya kgomarelano e jwalo Ntate Motaung bibele re a ema ha e qetele reng ha e tloa mono a bolaya ba Filista a bolaya ba Filista e etsa selwane ha ba kgathala letsola hae la kgomarela sabule Ntate Motaung a lwana mai kore sabole a itshwereng
ya kgomarela lesona hae maine le hoja amanta batla o tloa empa kgomarelano ya hana lesona hae la kgomarela Sabole ntate Motau maine o etsang Sabole ya gore ntate Motau ya dula ya re wena wa lwana ntwe ke me ke bua le yena le rato le hane le rato le hane na o etsa se swabisang le rato le hane na o etsa se phokang ntate Motau Eliazare a lwana fitlela Sabole kgomarela lesona ona kgathetse paneng kgomarelo ya hana kgathetse ntate Motau ke tseba ka leihlo la moya re shebile Eliazare o batla ho tswempa Sabole lesolae e kgomaretse o batla ho tloela empa kgomarelo ya hana o batla ho tsama jwalo ka ba tsamaile ka kgomarelo e re ntwa ke ena lwana ba o e hlole o na le lenyalo le re bua le lona senona le re tshwanetse re ne bolelle ka kgomarelano le keke la fela lenyalo leo o na le lenyalo le ne le se le tshwanetse le isema bitleng empa o sengona re tsosa kgomarelano re ya le bolella lenyalo leo le tlophela ka lebitso la Morena Jesu ntate Motau kgomarelano e bohlokwa ho feta dintho tsohle maine hobane kgomarelano e etsa hore le haebe o kwatile kapo o halefile kapo o sulafalletse kgomarelano le pele polelo e tswa ntate Motau o so tseba kgomarelano e etsa hore wena o tsebe jalo ntate Motau nka thermostat o kgone ho utlwa hore na temperature na e jwang kapa jalo ka thermometer e kgona hore utlwe hore na motjheso o eme hokae jalo ntate Motau re itima kgomarelano a le mongaya momamedi hore wa hae o itsamaela jwale mmena nthae mashang o batla kgomarelano mmena hore wa tseba ntse ke hlokang fela ke hore ke hloka attachment kore kgomarelano eo le monna wa ka ai ka ba teng datena le ena ka mona hore sene ena hlokang dipitsa mme o dutse fatshe o fetohile media executive ntate Motau mmena ha chat WhatsApp Facebook nke ena tsatsi lena no haleluya monena o eme ka maoto le bana ba hlapiswa ke ena monena re ntse ke hlokang nngwe hloka kgomarelano ntate maine hona moo fela wa tseba hona le mme a ileng a bua le rona se le moyeng mona hona le mme a re ngolletseng o re nna molekano wa ka o tlile le ngwana ke hodisa ngwanenwa wa hae yena wa sebetsa empa tšhelete e ya habo nna jwale ka tšhelete ka tshwantse ke hodise le ngwana yena wa hae a tlileng ka yena ho tloa mono hape ebile wa ntella a ntse a tlile le ngwana hae molekano wa hei wa e tseba re ntho mme ane wa pele ha ne re leng ra bua le ena o re o tswa lenyalong le leng mme kelelwa enwa ka mona hore nna jwale ke nyetswe ke motho ya tlileng le ngwana hae ntate o tlile le ngwana hae ke enwa mona fela tšhelete ya hae ha ana taba le yena ngwana hae o shebile ba habo nna jwale tshwantse ke mo thuse ka ngwa ya tswa merwalo ntate Motau are qetella hlopholla Genesis 2 verse 24 e itse o tla kgomarela ke a pele eo ke kopa re shebe clause B verse 24 Genesis chapter 2 clause B me ke tla nama ile nngwe jwale ha re nama ile nngwe fela o bolela o ke apara le nama e nngwe hape jwale ntate Motau ha e banyaneng re nama ile nngwe ha e ba re ntho ile nngwe ha wa tshwanela o be le bothata Paulus o bua mantswe ana bukeng ya ba Efesa kgaolong ya 5 temaneng ya 20 ana le metsoro hona le mantswe Paulus ke mo utlwileng a bua ka ona ha shebile ditshwanelo tsa ntlo ho verse 29 hore hobane ha o sobe ho motho ya kileng a hloya nama ya hae
o tlhagene se lentswe la modimo le itse jwale se re le nama e le nngwe jwale Paulus o re ha be re nama e le nngwe ha o tsebe go hlaya nama ya gago wa hlokomela ke Paulus ya tshong jwale go ba Efeso chapter 5 verse 29 ore ha o hlokomele fela ore wa e fepa ha o qeta wa e baballa ntate Motaung ka hare ho malapa ka hare ho manyalo ka jeno lena re rotelletsa kgomarelano rotelletsa nama e le nngwe ska bana le nama tse pedi na le momamedi ha ka kena mona ka o bolela dintho tse ngata ai maine are yena ntho tlisang bosula ka tlung tatena hore nna ke a sebetsa ke tlisa tšhelete le mopotla ke tlatsa disamsama empa jwale bothata ke hore ha ke tshwanetse ke fumane ditemeteme moruti maine o reng emella ka nqena ntate Motaung ha o pota ka nqena re kopana ka nqane ntatena hore bothata ke hore ene o engwatse mona hore uyangisha lo mfazi uyamngisha Digere ungisha wana ke ntate Motaung wena o tseba dipuo tse ngata o bua puo ena ya hae hare uyangisha lo mfazi ntho ayibuang hare uyangisha lo mfazi utsho hore uyantima uyamutima ukumncisha ukumutima ukumtima utima le bone ntate Motaung mathela bukeng ya pele ho ba Korinthe chapter 7 buka ya pele ho ba Korinthe chapter 7 uyangisha ke bala ka reverse ke go ba nkutlwana ke re ntate Motaung ha ke swayetse ke go ba re bala ka reverse ba Korinthe ba pele chapter 7 alright ba Korinthe ba pele chapter 7 momamedi chapter 7 go tsaba temana tsona ka reverse ya ntate maine re tla bala ka reverse wa ba Korinthe jale ntate no ngotse mona hore ai khona ai ore chale tama ke ai tshisa ha una ntse sayetse khopoletse dintho la pele mona ha ona ntse ke sayetse maratsi police hai mangele awuyangisha awutisibheke lapha ke ku hona re shebe mona ho ba Korinthe ntate wa o re ke kae ka reverse chapter 7 ere qala ho verse 5 chapter 7 la ngishwa khona utlwa iring he verse 5 mamela momamedi lalela le seke la timana ntate Motaung ha se ka tumellano le seke la timana ha se ka tumella ha maine kana go itse ninganqishani ntate Motaung yale Paulus o eketile awu maine jalo ntsha bibele he maine o etsang ore taba ya motimano esela awu thixo lenyalo mona ke nika suka wena ya motimano ya moneshano ha e fele ke ba re bua le yena o senona ya ka re no bua nnete ai suka ai ntate Motaung Paulus sore jale le tsheli nene ho itimana dijo no rapelo ha morao ha be le dimellane ore ha morao abo we shebe mo ntate Motaung ho kae verse man ke la hlehile jwale re ntse o sa mona motimano okay listen la timana ha se ka tumellano ka nako e itseng le tle le inele ho itima dijo le ho rapela ha morao le ke le boelane ha mmoho Satane a tla se le leka takatsong ya lona Satane a tla se ka le leka ka takatso ya lona ntate Motaung kenya reverse ya verse 4 bana re kanile verse 5 jwale ke ya verse 4 mmele wa mosadi ha o pusong ya hae ompa o le pusong ya monna hae le mmele wa monna ha o pusong ya hae ompa o le pusong ya mosadi
Aba verse 3 re ntse re le verse maine ya verse 3 ya verse 3 jwale ko tla reverse ke be ko tle le di hazard jwale di re pa ke shapa di hazard monna a nehe mosadi seo e leng a maine ka gore je monna a nehe mosadi seo e leng tshwanelo le mosadi a etse jwalo ho monna hae ke rata ona mona he o e rata mo ntate Motaung jale o re qadile verse 5 hey jale bua ka mmishano ona he momane di re tshwarele nano la bagolo ha re tsebo ho etsala hai jale ba re tsoa jale be se bua ka mmele re jale ha o pusong ya hao haleluya ai khona le ke monna se le ntshwane o tsebo ona le bagolo ba bang la mare le yena ke mmishano ba tlunga mona wala ntate Motaung a tseba ka nana le ka letsa siu ya kopa re ke re buele mo ka me dia ka re net 12 o'clock ai maine re a kwala re etsa tjena tata ntate Motaung ha re kwana le nana la Makgulong khona re lana hai be ya re ban ka ukimo woman tiana Paul soba Roma chapter 12 verse 9 le ratwa le ke le hloke boikaketso haleluya ore khayang hobe le khomara le go molemo ntate ka le bitso la morena Jesu hey o tsosele di sebane nga mosadi hey modimo wa ka khomara no ke o jwa le khutlisi ntate le di meta se di khutlisi haleluya ke le ntate re sa bua tabena ya Paul se ai buile amen ntate ja no khutla di ntotse kholo hey ntate re thuso re khomarelane re bue hantle ka phelo e bonolo ka lebitso la morena Jesu re ya lebohantate amen ntate maine pele ko tlwela o tsama maine mona le momamedi a ngotse mona a re ntate thuso a ko re kopele ho moruti maine hle a mpa bule sekolo sa bebele ke qala ho utlwa ha bua ka monna yane ya itseng le ha sa le fatse ya khathetse o itse ke mang monna o ntate maine ke Eliazare yaba le tsola hae le ntse le khomaretse sabole ntate maine ntate Motaung o re ntate inwa kapa mmena ya ngotse mona e re maina re bulele sekolo sa bebele ke a le bona ntate maine ntate Motaung re tseme ke mosebaka e tseme sebetsa